ML vehicles are forced to return. It is completely non-violent, but ML vehicles are not allowed to enter Guwahati city. Every minute thousands of people are entering, and there are different protest zones. This is right below the Zorabad flyover, and as you can see, ML vehicles are being diverted back to Meghalaya. They are not allowed to enter the city. So the drivers are checking if the private vehicles are carrying tourists. If yes, then they are diverting. For ambulance and other emergency health services, there is no stoppage. So this is Scorpio. So they are diverting it back to. He is carrying tourists. The private vehicle is running on rental, so the drivers are inquiring and he is sending back. যিবিলাকে সেইবিলাকে আছে জলদি জলদি আহক আমাৰ এইটো প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে গোটেই CRP পুলিচ ৰেডি কৰি থৈ দিছে এই অৱস্থা জৰাবতৰ ইয়াতে আহক আমি আছো মিৰ্জা থানাত এইখন গাড়ী ধৰিছো 10 জন মানুহ লৈছে আৰ্টিকাখনে গাড়ী নম্বৰ প্লেট নাই খুন্দিয়াব লৈছে তেওঁ ৰখাবলৈ তো এপিনে তেওঁ 10 জন মানুহ লৈছে এপিনে দেখাই দিয়ক 10 জন মানুহ লৈছে না তেওঁ নম্বৰ প্লেটখানে কিবা আছে আপোনাৰ গোটেইখিনি 10 জন মানুহ পেচেণ্টাৰ লৈছে এখন গাড়ী খুন্দিয়াইছে দুখন গাড়ী খুন্দিয়াইছে আমাৰ মানুহ খুন্দিয়াইছে